Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Chief Minister Mizoram thanga hovin nimin khan Mizoram chunga National Highway na tho mek din mun le harsna omte soi ho ani. Mizoram BJP thu puang tu pukedal din thara chuan Mizoram sarkar chu Housing for All Pradhan Mantri Awas Yojana ani na turanga manglova apu. Union Finance Ministry chuan Post Devolution Revenue Deficit Grant cheng viable se sangsari chung chu nimin khan state chon palihne na apechuak. World Meteorological Organization zirchiana kumriat kalda chung kha kumsangni sompanga malam ain adum vek zok ti tarlan ani. Chief Minister Mizoram thang hovin nimin khan Mizoram chunga National Highway na tho mek din hun le har satna omte soi howani a. Mizoram hun sang NHIDCL na tho din hun le har sinate thlir howani. Vaireng tere sarang in Karkong National Highway zathum paruk le number paruk nate lungle le tabung in Karkong National Highway zathum panhi nate seling le dulte in Karkong National Highway number paruk nate chiatlang le serchi pumpil kong National Highway somnga pathum nate le keifang le tui vai in Karkong National Highway za panhi na bi na le tui pang National Highway number somnga pali na forest clearance sungchang te ansoi hova Sarkar thil om to sa son chungchanga Power and Electricity Department ne na anin dor mek na te en hovani a heng harsna sang te na tho thei hun working season chunga atam theng ber tho ani theinan atulanga sarkar le pui ho tu te ne na thlen ngai chu than ni se anti a heng ba ka hen bypass road siambel tur sarkar le puya lanor ngai te soi howani bok niminin khoma hian Land Revenue Settlement Minister Pulal Rot Kima Advisor to Chief Minister Pulal Ramzawa Advisor to Chief Minister Pukela Somvela Tebaka Environment, Forest and Climate Change Principal Secretary Punavin Kumar Chaudhary PWD Secretary Pukela Thomoya Revenue le PNE Department hotute antel ani Chief Minister Mizoram thanga chu nimin khan National Games sangni somni panya gold medal tu lal hum himin hena lompui na thujiak le puisa fai cheng sing khata hlan thama sa Gujarat National Games avai somthum parungna nei ta ka khan Mizoram ayo inlal hum himi hian judo ke somnga pani huanga gold medal alla a Mizo judoka zinga gold medal la omchhun ani Nimin Khan Siha District Child Protection how to ten Siha to tharla kom to the komin an malak na le tunlai an boy pui mek le an ngai pui mote an tarlang CDPO Siha pilalkan moi chuan sangni somni pathum dun thlangin CWC conflict with law JJB na khoya tuna case pathum anei mekati a no pang en kol na hmuna om deal no pang en kol ngai anom nual ti asoya no pang te chu an than chho zen tura zirna le hrisana thlang en kol leven him hi an chan vo ani ti soin no pang khoi khem emo khoi khem tuma wanga ril ti chia thei ani awangin in fin chuale malak chho tula ti thu soibok siha CDPO chuan in kai runa thar an nei te soi fe in child adoption le sponsorship a tun ma a code le state level how to ten ni thin chu distributor sap chu thu top CM2 ani to don thu soibok ani hen kom hona hian CDPO hi child protection officer pathumin antroi om ani Mizoram BJP thu puang tu pukel din thara chuan Mizoram sarkar chu Housing for All Pradhan Mantri Awas Yojana ani na tur anga manglova apu nimina BJP in Aizawl press kapa thu thar thedar tu te ankom na a he thui soim BJP thu puang tu chuan mipui harsa jok ten in saktran puina an nei ve thene turin Pradhan Mantri Awas Yojana chu Mizoram sarkarin akal pui thatok lo hle ati a party mi indu sakna anasa apu in sangni som pakhat SECC be chana mi harsa te tana pek tur chu Mizoram sarkarin khoidang lamin anma ani mi le sa anin pena sa ti a an pek zinga po first installment chawla a second installment la donglo te po tamtak an omani ati BJP thu puang tu chuan state dangin phase 2 an kalpui line Mizoram sarkar chaklo awangin an muang chang bi kani ati a state sarkar in thada awangin mirethei 10 an chanvo an chang thelo ati bok central sarkar tanga in sang tur poisa local za somli cha man alani chu poyanti thu soya hero manna ti hlotina tura poisa lam man lo za zela somruk chu adong tu tur te hna pevat turin an phut ti asoi ani pukelal din thara chuan Pradhan Mantri Awas Yojana chungchang emo scheme dang te po diklo taka manani chuan an do zel don ti soin
Mizoram hason nan thei top an chu adon ti a choi bok ani People's Conference Party President Puvanar wada chuan Mizoram sarkar in Serlui B small hydel project ang isaklo nia pu in political party dangin hydel project siam an ngai saklo chu poyati thu soi he thuini mina PC party office sa chachubumi te ankomna soin Puvanar wada chuan November ni nia Serlui B small hydel project le barabi tui khwa chu party hruai tu den amuna antlo thu soya Serlui bia khol pathum zinga pakhat achia deuh reng thu le tui khwa tui a khalo thu te amuna thok tu chu a nghet lo ani deuh ber thu le building le infrastructure dang chei that ngai a tamzia te a soilang ani Serlui b hi megawatt som pani siam cho theina ni in khol pathum megawatt pali zel pe chok thei ani ti soin PC party president chuan Mizoram sarkarin ngai to na manga Serlui b enkol se andu thu a soibok ani barbi tu khwa chungchang soin forest clearance le environment clearance Mizoramin ane na chunani ati a ta thotran wat the ani chon eng chitna in tawlen tur manro thatak tak ani abe se thu a soibok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Union Finance Ministry chuan State Trend Khatnena Chiatling Khom Asem Thin Post Devolution Revenue Deficit Grant Cheng Viable Sang Sari Chuang Chu Nimin Khan State Som Polithena Apechuaka Heng State Som Polizing a hian Mizoram Portal ve in Cheng Viable Cha Samthum Pali Singa Sangriat Pek ani a adong number West Bengal chuan Cheng Viable Cha Sangkhat za Samthum Pani Singhi Sanga dongin Kerala in Cheng Viable Cha Sangkhat Somko Pasari adong bok ani Heng sumte hi 15 Finance Commission rotna anga pek ani a tun tumhi a pek thoriat na ani a sumpek tur zong Cheng Viable se singriat sangruk le zanhi pakhat atangin Cheng Viable se singa sangsari le zali samruk pasari pek chuato ani Supreme Court chuan economically weaker section te ta na le zirna a seat za som hausakna chu kaltlang pui turin arel Supreme Court chuan Ramdan pui siam thatna 103rd Constitution Amendment hi economically weaker section te ta na za som hausakna chu a choi nung chun soma eme chungchang ngai tu judge pangazinga pathumin an thopa judge pani in an thop lo thung ani kumsang ni som pakua January tha khan parliament chuan 103rd Constitution Amendment hi apoma hemi nu lok hian Supreme Court chuan he dan thar hi akal sunjom ngala he dan du lo tu te chuan in clear na ani thuan soi ani atira judge pathum omnain angai tu aphota hemi nu hian judge panga omna bencha ngai tu tirle ani World Meteorological Organization WMO zirchian na kumriat kal chung kha kumsang ni som panga malam ain alum zok vekti tarlan ani COP27 UN Climate Summit a hemi chungchang hi tarlan ani a UN Secretary General Antonio Guterres chuan tun COP27 manmek ani lai hian kan chena lei chuan din hun thalo tak a thleng mek ti a hriat thei ati a kumzabi som pakua na hnulam atanga te in khovel sigle sa chu za pakhat point pakhat line alum bel to a kholum bel na hi kum samthum chungin aletin athleng atibok Chanchinthar serti topnan atlang pui Chief Minister Puzoram Thang Hovin Nimin Khan Mizoram chunga National Highway na tho mek din hun le har sana omte soiho ani Mizoram BJP thupuang tu pukelal din thar chuan Mizoram sarkar chu Housing for All Pradhan Mantri Awas Yojana ani na tur anga manglova apu Union Finance Ministry chuan Post Devolution Revenue Deficit Grant Cheng Viable Cha Sangsari chuang chu Nimin Khan State Som Pali hena apechuak World Meteorological Organization zirchian na kumriat kala chung kha kumsang ni som panga malam ain adum zok vekti tarlan ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani